Kwizera Emeline n'itsinda ry'abantu 8 bari barakoranye itsinda rya WhatsApp ryitwa Rich Gang bakurikiranwe n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB aho barindwi muri bo bafunzwe nyuma yuko bagize uruhare mu gufata no gusakaza amashusho abagaragaza bakora imibonano mpuzabitsina. Iryo tsinda ririmo abakobwa 6 n'abahungu 3. Abafunzwe batawe muri yombi ku 17 Mutarama 2025. Abari gukurikiranwa uko ari 9 bahuriye mu itsinda bise Rich Gang ari naryo bifashishaga mu gukwirakwiza ayo mashusho y'urukozasoni barimo Ishimwe Patrick, Uwineza Nelisani, Gyozo Pascaline, Kwizera Emeline, Uwase Sariha, Uwase Belize, Shakira Uwase, Rucyana David na Banza Julien. Bose bafite hagati y'imyaka 20 na 28. Barindwi muri bo bakurikiranwe bafunze mu gihe abandi babiri bakurikiranwe badafunze. Bafungiye kuri sitasiyo za RIB zirimo iya Kicukiro, Gikondo, Remera, Kacyiru na Kimironko mu gihe dosiye zabo ziri gutunganywa ngo zishyikirizwe ubushinjacyaha. Amakuru agaragaza ko abo bakobwa n'abasore bifataga ayo mashusho bari gukora imibonano mpuzabitsina bakayasangiza abagore cyangwa abagabo kugira ngo babahe amafaranga. Bo ubwabo nibo bayifataga. Uretse gusakaza ayo mashusho abafashwe barapimwe basanga bakoresha ibiyobyabwenge aho mu bapimwe basanganywe urumogi ku gipimo kiri hagati ya 55 na 275. RIB ivuga ko urubyiruko rukuriye kumenya ko imbuga nkoranyambaga zitabereyeho gusakazaho amashusho y'urukozasoni cyangwa se gukorerwaho ibyaha. Abaregwa bakurikiranweho icyaha cyo gukora ibiterasoni mu ruhame aho gihamijwe n'urukiko ahanishwe igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze imyaka 2. Icyo gushyira ahagaragara amashusho yerekeranye n'imikoreshereze y'ibitsina hakoreshejwe mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa uwo gihamye ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 1 ariko atarenze miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda. Icyaha cyo gukora ibikorwa byerekeranye n'ibiyobyabwenge cyangwa urusobe rw'imiti ugihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka 1 ariko kitarenze imyaka 2 cyangwa imirimo y'inyungu rusange. Ikindi cyaha bakurikiranweho ni cyo kumviriza ibiganiro, gufata amashusho cyangwa kubitangaza. Ugihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze umwaka 1. Icyaha cya nyuma bakurikiranweho ni cyo gutangaza amakuru y'urukozasoni hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga. Ugihamijwe ahanisha igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze imyaka 2.